odrasli u Slavoniji, sa 19 godina ste došli u Beograd. Koje vaspitanje je usađeno u vaše odrastanje? Koje je kućno, a koje ste poneli iz sredine u kojoj ste živjeli? Pa mislim da se to prepliče jedno sa drugim, kućno vaspitanje i vaspitanje sredine. Ja mislim da nas taj kulturni obrazac koji nasleđujemo i iz kuće i iz sredine u kojoj smo se rodili i odrasli određuje kroz ceo život. U mom slučaju to je jedna tipična građanska porodica za Jugoslaviju iz onog vremena, dakle 70. godina. A istovremeno prostor Slavonije koji je bio jedan prostor zapravo mitel-evropski, jedan srednjoevropski proces koji je, čini mi se, nosio u sebi nešto što je jedna kombinacija tog reda, discipline, tog duha koji često viđamo, odnosno koji smo susretali u knjigama Štefana Cvajga, na primjer, koji istovremeno u sebi ima i melanholiju i neku vrstu suicida i neku vrstu prosto jedne atmosfere koja je kafkijanska atmosfera, ja bih rekao. To je neki okvir u kome sam ja odrastao i u kome sam vaspitan. A kad sam došao u Beograd sa 19 godina, ja sam tu sredio drugu sredinu zapravo. I to mešanje te druge sredine koja je puno više bila fatalistička, koja je imala u sebi nešto i orijentalno, ta mešavina je formirala onda kasnije, čini mi se, ceo moj duh. I ne bih rekao da sad mogu da se odvojim od bilo kog svog tog kulturnog obrasca, jednog ili drugog. On je pomešan i čini mi se da taj Beograd iz tih vremena, iz tog vremena i moje odrastanje imaju neku vrstu zajedničkog korena. Slučaj je odredio da upišete medicinu, a ne arhitekturu. Što su bila vaše preokupacije tokom studija? Koju ste muziku voleli, koje filmove gledali, koje knjige čitali? Pa period odrastanja, period te rane adolescencije i gimnazije i fakulteta je period kad mi se čini da sam se dominantno formirao. I bar kada je reč o mojim ukusima i opredeljenjima. Prve knjige koje sam čitao su knjige one knjige koje su me zapravo poneli i fascinirale su bile knjige koje su se bavile psihologijom, koje su bavile proučavanjem unutrašnjeg bića ljudskog. Karin Horney, na primjer, Jung, Freud, to su bili autori koji su ostavili značajan utisak na mene. A u književnosti prvih romana koje nosim iz sećanja su Remarkovi romani, koji su u meni stvorili taj utisak jednog sveta koji se događa unutar likova i koji povezuje jedna književna priča. I kad sam prvi puta počeo čitam romane tog tipa koji su imali naraciju u klasičnom smislu naracije, ja sam osjetio da je to neki svet koji je moj svet, kojem ću se ja dalje kretati. Ali upravo ste, mi nismo generacija koja je odrastala samo na knjigama. Mi nismo učili samo svet iz knjiga, nego smo ga učili iz muzike, iz filma također. Fest je određivao, na primjer, naše odrastanje. Mi smo iz filmova prvi puta shvatili i prvi puta otkrili neke svetove. Na primjer, svet Vijetnama. Prvi puta smo ga vidjeli, šta se to zaista događalo tamo kroz filmove na festu. Muzika koja je bila dominantna u ono vreme je muzika Novog talasa. I to je bio naš rock and roll, naš punk rock tog vremena. To je zapravo jedno vreme u kome se već lomi i nestaje Jugoslavija i vreme koje je pokušaj stvaranja nekog našeg autentičnog puta. Ja sam ipak bio mnogo veći poklonik svetskog roka nego našeg roka. Video sam u njemu puno više autentičnosti nego u našem roku. Naš rok pre ili kasnije završavao sa Druže Tito, mi ti se kunemo i prosto nekom vrstom konformizma koji je postao, čini mi se, kasnije jedna dominantna u našem društvu. Mislim da je konformizam jedna od velikih mana koja je zajednička za sve umetnosti na ovim prostorima i za našu državu i da je taj gubitak autentičnosti mana koji imamo i dan danas. Pa ja sad koristim nešto što ste vi već govorili, a to je da
zapravo taj fest o kome govorite i taj novi talas naš, kad je reč o muzici, zapravo nisu bili dostignuća slobode u socijalizmu u kome smo inače i vi i ja, hoću reći, generacije formirane. Jeste, to zaista mislim. Na izgled je ličilo da je zapravo taj rok koji smo mi napravili, neki naš rok, da je to bila naša vrhunska sloboda, naša kreacija. Ali ja ne mislim da je bila, jer on se nikad nije održao. Taj fest nikada nije iznedrio neki svoj pravac filmski, on nikada nije napravio školu, na primjer, neko. Ni po čemu nije bio poznat drugom nego kao festival filma. Kasnije je se izopačio u nešto što je postalo više Vanity Fair, više pokazivanje, prestoničko pokazivanje na jednoj značajnoj manifestaciji od nečeg što je bila autentično filmski događaj našeg prostora. To mi se čini da se dogodilo i sa rokom. Sve te grupe koje su počinjali u ono vreme Šarlo Akrobata prvi, pa sve grupe koje su Ekaterina Velika, sve koji su počinjali pre ili kasnije su prestajale sa tim svojim početnim pravcem i predstavljale nešto drugo što je bilo jako blisko. Čini mi se da je to sve bio jedan početak ulaska u taj užasni oksimoronski folk ili kako se već zove, turbo folk, koji je zapravo ogolio tu našu suštinu, čini mi se. Šta je presudilo da vaša specijalizacija bude kardiohirurgija? Kakva je uloga pacemakera u vašem profesionalnom životu? Pa sve je to bilo slučajno. Ja nisam imao neke određene namere kada je reč o mojoj specijalizaciji, kao što je i medicina velikim delom bila slučajnost. Zato što je bilo ranije. Tako je, sasvim slučajno. Mene više privlači arhitektura od medicine, ali zato što je imala taj estetski deo, kreativno-estetski deo koji sam ja zadržao za kasnije kao nešto značajno u mom životu. Međutim, dogodila se medicina. Ja ne dolazim iz kuće medicinara, moj otac je pravnik, dakle mi smo imali skroz jednu drugu atmosferu u kući, ne medicinsku da kažem. I sve što se događalo u medicini, ja zapravo, više je ta neka mala mističnost u medicini, više to što je vezano za sam posao, da tu jednu povišeni taj realizam koji postoji u medicini, a iza čega se krije jedna mističnost u vidu bolesti i tako dalje, je nešto što je mene privlačilo u medicini. I to se uklapa sa tim kultnim obrascem u kojem sam ja odrasla, od discipline, reda, poslušnosti. To je jako blisko medicini. Danas kad ljudi govore o vama kao o nekome ko je na tom polju napravio čudo ili oni koji kažu da ste im život spasili, to slučajno deluje kao vi biste jednako tako dobro pravili zgrade, ja? Pa ne mislim da bih dobro pravio zgrade, nego sam imao veći poriv prema arhitekturi u tom smislu estetike. Ne znam šta bih napravio od toga. U medicini je velikim delom stvari su išle spontano, prosto predavno su se otvarala neka polja. Kada je reč o mom neposrednom poslu, a to je pacemakerem, ja sam nasledio jednu bogatu školu koja je već postojala, koja je već bila utemeljena od profesora Milana Đorđevića, njegovih saradnika. Nisam bio početni, nisam stvarao temelje. Temelji su već bili tu. Imao sam samo jedan dobar teren pred sobom da to i dalje razvijam. Događali su se stvari spontano. I ja ne bih rekao da je tu neka velika moja zasluga, nego prosto imao sam i puno sreće u svemu tome. Ali ono što je meni kasnije približilo medicinu značajno, i ako bi me pitali da li bih ponovo birao taj fakultet, sada bih ga birao zaista svesno, pre nego arhitekturu, a to je otkrivanje jednog sveta koji ja nikog nisam bio svestan da postoji, a to je sveta empatičnosti, komunikacije sa pacijentom, ta vrsta jedne nematerijalne zahvalnosti koju dobijate od pacijenta kao lekar, i to je strašno ispunjavajuće. Ja mislim da je vrlo malo profesija koje imaju tu vrstu ispunjavanja kao što ima medicina. Kad uradite neki posao dobro, sigurno je velika stvar napraviti most ili zgradu i imati osjećaj da ste uradili nešto dobro za što će ostati za vas i za druge ljude. Ali kad nekom uspete da pomognete u zdravstvenom smislu ili čak spasete život,
ta osjećaj ispunjenosti, ta vrsta zadovoljstva i ona nematerijalna zahvalnost koju dobijate od čoveka nazad je neprocenjivo iskustvo. To iskustvo je, čini mi se, ono što je najvažnija stvar u medicini, što me najviše privlači sad medicini. I zbog čega mislim da i mladi lekari treba da imaju jednu vrstu škole empatije, da prosto oni koji je nisu nasledili mogu da se uče kako da se osjećaju sa pacijentom. Jer vrlo često vi niste u medicini u mogućnosti da pomognete koliko biste želeli. Vrlo često su bolesti u fazi u kojoj se ne može pomoći ili su sredstva takva da ne možete pomoći, ali uvek ostaje empatija, uvek ostaje uteha, uvek ostaje saosećanje i to vrlo često jeste mnogo, nije malo. Svi znamo da smo prolazni, svi znamo da smo smrtni, svi znamo da je bolest ponižavanje, gubitak dostojanstva, ali i u tim teškim situacijama ostajemo ljudi. Ostajemo jedni drugima bliski, ostajemo jedni drugima na pomoći i taj ugao medicine je nešto što me u njoj najviše privlači i drži, što bi me ponovo opredelilo za nju. Šta je literatura značila u vašem životu dok niste i sami počeli da pišete? Ja mislim da sve stvari koje će čovjek u životu da radi, a ja sam samo 2 stvari radio u životu, medicinu ili literaturu, nisam 3. stvar radio, ali sve stvari koje se pojavljuju kao nešto što će vam biti celog života opredeljenje, kad se prvi puta pojavim, vam same kažu to je tvoj svet. Kao mi se čini, i to često ponavljam, da kad budući vozač, pilot Formule 1, uđe u prvi puta u neki auto sa 15 godina i sedne za volan i ne zna još da će biti vozač Formule 1, ja mislim da on u tom trenutku osjeti ovo je moj svet. Takvo sam ja osjećanje imao kad sam počeo da čitam knjige. Imao sam utisak, ovo je moj svet. Dakle, ovo je nešto što mogu i ja, u čemu ja mogu, sad se ja dobro osjećam, ovo ja mogu da stvaram. I onda tu je zapravo ta potreba da sve doživljava kroz naraciju, da sve doživljava kroz priču, da sam sebi kroz priču objasniš što želiš ili kako vidiš i da pričanjem te priče upoznaješ svet i ljude oko sebe. Sad, naravno, kroz život i zahvaljujući našim preferencijama mentalnim i emotivnim, pisci su drugačiji. Neko se bavi temama koje su crne teme, neko se bavi temama koje su poetične teme, neko se bavi političkim temama, to su različite stvari. Ja sam uvek mislio da se život i ljudi upoznaju onda ako upoznajete loše strane, ako upoznajete mane. Da vi ne možete dobro da upoznate čoveka ako upoznate njegove dobre strane. Dobre strane se podrazumevaju, one vas uljuljkuju. Mi se zapravo uvek iznenadimo kada u nekom čoveku vidimo da nas je prevario, da je pokvaren, da je razočarao, da je, dakle, suprotno našim očekivanjima. Nemamo toliku vrstu velikog iznenađenja kad vidimo da je neko dobar, kad neko vidimo da je plemenit, prosto to se očekuje. Ali u potpunosti upoznajemo čoveka tek kad upoznamo njegove mane. I toliko je taj šekspirovski odnos prema svetu i prema životu bio neko moje opredeljenje od samog početka. Ja mislim da ne bih mogao bez literature da proživim svoj život. Pokušao sam ili sam bio nateran u nekoliko faza svojih životnih da se par meseci ili pola godine odmaknem od pisanja i to su bile veoma frustrirajući trenuci za mene. Ja nisam mogao sam sa sobom da živim bez ideje da to što vidim oko sebe ne vidim kroz naraciju. I onda kad idem ulicom i kada vidim nešto što me postakne, u meni se stvaraju rečenice koje su zapravo rečenice iz onog što će biti napisano. Kako delite priznanja koja dobijate za svoje poduhvate lekara, hirurga, od onih koja vam stižu za napisane stranice svojih romana? U čemu je sličnost, u čemu je razlika? Vi ste upravo kazali šta je veliko priznanje u stvari u empatiji, kad imate empatiju za pacijenta. Pretpostavljam da je to ona vrsta priznanja koja vam znači, jel? Apsolutno. Druga vrsta priznanja u medicini su za mene skroz periferna i efemerna. Ona su prolazna. To je nešto što danas jeste, sutra nije. Najveći lekari koji su gradili spomenik sebi za života iz našeg perioda,
Ne postoje posle svoje smrti, zapravo. Vrlo mali broj se lekara. To je prirodno. Nove generacije, previše ljudi, nove generacije ne mogu da ponesu iz prethodnih generacija previše osoba. U medicini je to veoma mali broj. I mislim da je uzaludno graditi spomenik za vreme života, kad je reč o medicini. Ali ta vrsta ljudske zahvalnosti je nešto što vas ispunjava i što vas čini srećnim za vreme vaših života. Kad reč o književnim nagradama također, ja se nagradama nikad nisam bavio, niti ću se ikad nabaviti književnim nagradama. To je pitanje žirija i nagrada, nije pitanje pisaca. Moje isključivo bavljenje pisanjem jeste što ja ne mogu drugačije. Kada bih mogao nešto drugo da radim, radio bih nešto drugo, ali ja ne mogu da ne pišem. Ja prosto imam tu vrstu tentamena kada je reč o pisanju, da ja to moram da radim. Da li se bojite za budućnost knjige u civilizaciji koja funkcioniše u jezičkim skraćenicama? Ma naravno da se bojim. Jako se bojim, jako sam uplašen. Ono što je sasvim sigurno da neće nestati književnost, jer je književnost nešto što je duboka potreba čoveka da prenese svoju misao drugom čoveku. To je nešto što je ontogenetska stvar, dakle nešto s čime smo se rodili kao vrsta. Homo sapiens tako funkcioniše. Kada bismo mi bili u stanju da razmišljamo i da to sve što je u našoj glavi formirano kao misao ostane u nama, bez potrebe da to saopštimo, književnosti nikad ne bi bilo. Verovatno ni umetnosti. Ali zato što to postoji, književnosti će uvek biti. Samo ona je menjala svoje forme kroz istoriju. Knjige koje danas imamo i za koje smo jako uplašene postoje zadnjih 8 vekova. Do Gutenberga su knjige, nisu postojale knjige u današnjem obliku, nego papirusi, razni svici, razni oblici drugi, ali tada se pisalo i tada je postojala književnost. Čini mi se da sad smo na jednom prelomnom periodu također, na veoma prelomnom trenutku u kome sada klasična knjiga, to što zovemo tvrdim koricama, više neće imati u novim generacijama svoje mesto koje je imala, pojavit će se nove elektronske ili drugačije oblika. I onda će se dogoditi to da će književnost funkcionisati kroz neke druge oblike, ali će po meni uvek postojati. Dakle, briga za književnost za mene je izlišna. Književnost će uvek postojati dok god postoji čovek. Ali kada je reč o tome koliki je broj onih koji će konzumirati književnost, to je ono što je, čini mi se, značajno smanjeno. Jer mi se čini da sve manje i manji broj ljudi na planeti čita. Moguće je da se događa paradoks, a to je da, iako sve manje ljudi čita, oni koji čitaju sve više čitaju. Jer im je to zapravo posljednje ostrvo koje im ostaje verno, iz kojeg mogu da se snalaze u svetu i da vide svet očima kroz koje oni su naučili da gledaju. Međutim, nove generacije definitivno nisu zainteresovane. Nove generacije su zainteresovane za maksimalnu površnost, za maksimalno kratke sadržaje, za ništa što je dubinsko, što se razrađuje, što zahteva napor. Dakle, sve samo lako i površno. To je rezultat ovog vremena. A ovo vreme je vreme Ničevskog prokletstva, u to sam sasvim siguran. Dakle, sasvim sam siguran da je ceo 20. vek onoga koji je napustio svet kad je počeo 20. vek. Dakle, Niče umro 1900. godine i iza njega je svet takav kakav ga je on napisao. To je svet nihilizma, materializma, dakle, jedne strašne otuđenosti i čini mi se da danas više ne postoji. Ta empatija o kojoj smo govorili je strašno nestala. Evo, sadašnja kriza koja se događa u vezi sa pandemijom je ogolila ljudsku prirodu zapravo. Pokazala je koliko nam nedostaje solidarnosti, koliko nam ne postaje brige za drugog čoveka, koliko smo sebični. I mislim da je to glavni problem zbog čega je izgubljena vera u nešto što su formativne strukture. Literatura je također jedna formativna struktura. Vi učite iz knjiga život, učite kako to izgleda život. Ali ako vi nemate nikakvu veru u život, onda je odbacujete knjigu. A nemate nikakvu veru ako je materializam u kome je novac jedino važan, jedina vaša vrednost. Ja bih sada, budući ste pomenuli ovu pošast u kojoj smo, negde sam pročitala da ste kazali kako se treba spremiti na borbu sa posljedicama COVID-a, jer će kod 20% stanovništva doći do nekih psihičkih poremećaja. Kako se spremiti za to?
Posttraumatski sindrom je nešto što je neminovno i to je poznata stvar. Ona je prvi puta opisana kao medicinska pojava. Posttraumatski sindrom. Dakle, trauma, u ovom trenutku imamo traumu, imat ćemo sindrom posle traume. On je formiran posle Prvog svjetskog rata kao entitet medicinski. Videlo se da je zapravo život posle Prvog svjetskog rata imao ogroman broj žrtava koje nisu bile žrtve u robu. Isto će se dogoditi sada. To je neminovno i suština jeste u tome da je nemoguće doživjeti sve ono što je odvajanje od normalnog života bez posljedica po psihu. A mi smo svi izmešteni na neki način svog normalnog života. Komunikacije pre svega su onemogućene. A drugo, i nešto što smo smatrali običajnim svojim životom kao izvorom zadovoljstva, putovanja, druženja i različite vrste tog društvenog života, one su potpuno onemogućene. S druge strane, jedna velika briga za život, za sopstveni život, ugroženost bolešću i na kraju žrtve koje su se dogodile u okruženjima, svi imamo takve iskustva. Sve su to izvori trauma na mentalnom planu koji će kasnije da se pojave i zbog čega će, nažalost, veliki broj psihijatri imati veliki posao. Već sad imaju. Oni mogu da rade online, oni mogu da rade bez kontakata i već su sad prebukirani, ja mislim, svi psihijatri sveta. Vrlo je teško pripremiti se unapred za takvu situaciju, ali mi se čini da se čovjek uvijek brani od velikih stresova koji su na tom planu, time što koliko može čvrsto gradi svoj unutrašnji svet. Koliko god je moguće brani se od velikog stresa time što pravi neku tvrđavu sam sa sobom, traži neka svoje unutrašnje zadovoljstva, živi sa jedan veliki izvor zadovoljstva jeste nada. Ako imamo nadu da će ovo proći, da će se život vratiti u normalne koloseke, onda već ta nada je nešto što nas brani od stresa. Gubitak nade je veoma opasna stvar. Kao što znamo, u putovanjima manji deo sreće je samo putovanje. Puno veći deo sreće je iščekivanje putovanja, priprema za putovanje. Dakle, ako iščekujemo i dalje putovanje, ne moramo putujemo, ali imamo to iščekivanje, imamo. Drugo, neke vrste zadovoljstava je moguće i sam sebi prirediti. Čaj, na primjer, knjiga, sadržaj, muzika. Dakle, ima stvari, filmovi, ima stvari koje možemo da radimo i bez susreta, ali definitivno čovjek jeste političko biće, on jeste politička životinja, aristotelovski, i on ne može da živi bez kontakta. On zapravo ne može da ostvari u sebi tu svoju potrebu za društvom, kao što ima potrebu za samoćom, ima potrebu i za druženjem, ali tu potrebu za druženjem, za ostvarivanjem tog društvenog života ne može bez kontakta. I mi ne možemo očekivati da će nam pandemija tu stvar promeniti. Međutim, ogolila je, veliki je test humanosti, veliki test je tog što nismo bili dovoljno solidarni, što nismo ostali u kućama 3 meseca i rešili epidemiju, nego i danas i dalje se ne pridržavamo dovoljno mera zaštite. Na predlog profesora Darka Tanaskovića izabrani ste za predsjednika Vladine komisije za saradnju sa UNESCO-om. Što je najteže u tom poslu, ako se ima u vidu činjenica da su neki od nacionalnih spomenika, važni naravno, na teritoriji Kosova? To nije težak posao. Posao predsjednika nije težak, teži je posao sekretara komisije. On je tehničko lice i on treba da uvaže sve te različite državne strukture koje su u vezi sa UNESCO-im funkcijama. UNESCO ima razne funkcije, i nauku, i kulturu, i prosvetu, dakle, razne komunikacije, razne zaštitu životne okoline. Dakle, tu su veliki broj državnih institucija koji su u programima UNESCO. Pitanje predsjednika je više motivaciono pitanje, više je to neko ko ujedinjuje, motiviše zapravo i stimuliše rad svih članova komisije. Taj rad je volonterski, i moj rad i rad svih članova komisije je volonterski. I on nije moguće da se radi bez tog nekog osjećaja patriotizma, da prosto radite neku stvar koja je. S tim u vezi je i u tom kontekstu i ono čemu ste rekli, a to je jedno od najvažnijih pitanja, zaštita kulturne imovine, kulturne baštine naše na Kosovu i Metohiji, koja je, kao što znate, proglašena kao baština u opasnosti. I
i vrlo mali broj dobara. Na listi kulturne baštine danas u svetu postoje oko 1050 dobara. Svega 40-ak je na listi onih koji su u opasnosti. Evo vidite, naša baština je na Kosovu i Metohiji opasnosti, što vrlo rečito govori o njenom stanju. Meni se čini da je program koji je, politički program koji je sproveden od strane Prištine, kada je reč o kulturi, kada je reč o kulturnim institucijama, koji je bio početni program, a to je rušenje naših manastira, što smo videli za vreme pogroma 2004. godine, što smo videli, što smo videli, ali veliki broj crkava je porušeno da se o tome zapravo nije ni pisalo, niti videlo i čulo. Mislim da je taj početni rušilački, taj destruktivni program zamenjen sa jednom drugom vrstom, a to je jednom vrstom kulturnog genocida. To je pokušaja prenominovanja kulturne baštine u svoju. Dakle, na sceni je sada pokušaj da se ta kulturna baština dealijenira od srpskog korpusa i da se pretvori u albansku, da se pretvori u njihovu. U albansku, da. I ta vrsta neke sinkretičke kulture na koju mi stalno upozoravamo se čini da je sad u ovom trenutku na delu. Tim više je naša potreba za zaštitom te imovine veća i mi kao komisija se trudimo kroz naša tela, to je Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, Ministarstvo kulture, mi se trudimo da na svaki način u tim jednogodišnjim izveštajima upozoravamo na sve vrste i da demistifikujemo zapravo te programe koji postoje i u smislu kulturnog genocida i destrukcije, fizičke destrukcije naše kulturne baštine i da time zapravo argumentujemo da jedna država koja nije država, koju zapravo manje od pola sveta priznaje za državu, ne može da iz moralnih razloga, ne govorim o pravnim preprekama, nego iz moralnih razloga ne može da bude punopravni član organizacije koja se zalaže za, kao što je UNESCO, za jednu pozitivnu globalizaciju, ujedinjenje svih kultura, po principu patchworka kultura, da bude deo te organizacije da istovremeno uništava kulturnu baštinu i to pritom sa liste te iste organizacije. To je jedan od naših argumenta u vezi preventivnog rada, da ne omogućimo njihovo stalno članstvo. Ukoliko bi njihovo stalno članstvo bilo zaista realnost, onda bi naša mogućnost da zaštitimo i da vodimo brigu o tim predmetima, manastirima, crkvama, bila daleko manja i bila bi ugrožena sa naše strane. No, međutim, Komisija za saradnju sa UNESCO-om, sem kulturne baštine, bavi se i iako je po kulturnoj baštini UNESCO najviše poznat, bavi se i drugim programima iz oblasti bioetike, iz oblasti zaštite životne sredine, iz oblasti programa Čovek i biosfera, MAB, koji je već značajno prisutan u našoj državi kroz dva dobra. Jedno je Golija, zajedno sa Studenicom, kao rezervat biosfere, a drugo Bačko Podunavlje na severu, kao drugi rezervat biosfere koji imamo. Sada je u planu brza registracija i Starog grada Bač, pa će i to biti dobro koje će imati u sebi ujedinjenje i dobra kultura i dobra prirode. I trudimo se da što više dobara stavimo na našu listu. Moram da kažem da smo tu malo i zakasnili. Naprimjer, 2015. godine kada je formirana ova komisija i kada gospodin Tanasković postao ambasador, mi smo imali tada jedno dobro upisano na listi nematerijalne kulturne baštine. U isto vreme Hrvatska 17. Zamislite šta to znači. To znači da mi nismo uopšte imali nikakvu svest da je kulturni identitet važan za nacionalni identitet, kao što su neki drugi narodi imali. Ali od 2015. godine mi se čini da smo se trgli, od tada imamo do sada upisano 4 dobra na nematerijalnoj kulturnoj baštini. Upisali smo se na neke liste koje su sećanje sveta, kao što je, na primjer, naše dobro Miroslavljevo evanđelje, objava telegrama rata Austro-Ugarske Srbiji. Tako da imamo više programa i u vrlo bliskoj budućnosti ćemo sarađivati s Narodnom bibliotekom u vezi sa našom dokumentarističkom građom, budući da Narodna biblioteka Srbije ima najveći fundus dokumentarne građe, koja bi također mogla da ide od nekih programa UNESCO. Dakle, mi želimo da sa što više elemenata izađemo na UNESCO-ve, razne UNESCO-ve liste i prirode i kulture, kako bismo bili što više vidljivi u svetu.
Naravno, imamo oponenata, imamo onih koji nam onemogućavaju rad na svemu tome, ali najviše naš unutrašnji nemar razlog zašto nismo efikasniji u tome i ova komisija je pre svega posvećena tom da bude što efikasnija. I mislim da je to da smo na dobrom putu da postignemo. Mi već sad imamo ugled u UNESCO koji je daleko veći nego što je bio ranije. Imamo veliku podršku od gospođe Azule, koja je generalni direktor UNESCO-a. Tako da mislim da smo na dobrom putu sa te strane i da smo konačno shvatili da nam je kulturni identitet važan i za sve druge programe. Koliko je teško u današnjim okolnostima i političkim prilikama sačuvati nacionalnu baštinu? Ako smo upravo to što sam rekao, dakle, ako shvatamo da je kulturni identitet važan za nacionalni identitet, onda ćemo na tome raditi. Objavili ste i roman Slučaj Vinčan, koji je inspirisan u javnosti malo poznatom činjenicom da je 15. oktobra 1958. godine prilikom eksperimenta u Vinči 6 naučnika bilo ozračeno jer su bili u timu koji je trebalo da napravi atomsku bombu. Danas kada se ovako to kaže, da je zaista groteskno, gotovo smešno. Međutim, to je nešto što je bilo ozbiljno. Oni su prebačeni na lečenje u Pariz i urađen im je, kako kažu, prvi put u istoriji medicine presađivanje koštane srži. Meni je ova priča veoma zanimljiva zato što ima elemente ono što se zove medicina, jel? I ono što je, na primer, literatura na način na koji je vas preokupirala ta priča. Mene to zanima. Jer ste vi dugo bili ovom pričom? Je li ona dugo bila u vama ili ne? I uopšte, zašto vas je toliko preokupirala? Moram da kažem da sam bio veoma iznenađen 2009. ili 2010. godine kad sam počeo se bavim tom temom, da se o toj temi toliko malo zna. I da se zapravo ništa nije ni snimilo ni napisalo. Jedan televizijski film koji je prošao onako, samo tako. I nikakve ozbiljnije informacije u vezi sa tim se nisu, a pogotovo se nisu te informacije nizdale jedna za drugom da bismo to prosto usvojili kao jedan događaj koji je deo nas i stvarnosti. Ova generacija imala svest ono što se dogodilo u prethodnoj generaciji. Pri tome su neki od pogođenih zračenjem, neki od vinčanskih atomista iz tog vremena bili živi. Još uvek je jedan gospodin živ među njima i da oni nisu imali apsolutno nikakvu inicijativu da se o tome nešto više sazna. Čak mi se činilo da u nekim komunikacijama poslednjim da su bili neraspoloženi prema ideji da se o tome piše, a pogotovo da se tome bavim književno neko. Ja sam 2011. godine napisao prvi roman Rascepi na tu temu, a 2017. godine drugi roman koji se bavi tom istom temom, što dovoljno govori koliko je mene zapravo okupirala ta ideja. Kao što ste jako lepo primetili, to je i medicinski književni problem za mene bio zapravo izazov. Medicinski utoliko što sam video da se napravila prva transplantacija koštane srži na nekom ko su bili građani Jugoslavije u ono vreme, a da se o tome zapravo jako malo zna. Ali kad pogledate u najobičnije pretraživanje literature, vidite da nigde u medicinskoj literaturi ne piše u istoriji da je to bila prva transplantacija koštane srži na svetu. Za prvu transplantaciju koštane srži na svetu uzima se 67. godina na 58. godina. Amerikanac Thomas je dobio Nobelovu nagradu za transplantaciju kao sredstvo lečenja puno godina kasnije. U uvodnoj reči tog svog je pomenuo profesora Matea, doktora Matea iz tog vremena koji je bio transplantator u bolnici Curie, ali zapravo odgovor je to je bila neuspela transplantacija. Neuspela? Da. Zašto je bila neuspela transplantacija? Bila neuspela se u to vreme, 58. godine, nije znalo za tkivnu podudarnost između donora i primaoca, nego se znalo samo za krvne grupe. Oni zapravo nisu te mogli da testiraju i svi su imali odbacivanje transplantata. U jednom radu koji sam pročitao kasnije... Samo su krvnu grupu računali da je... Kompatibilna. Samo su krvne grupe gledali. A to ništa ne znači. To ništa ne znači, apsolutno ništa ne znači. Dakle, oni su svi imali odbacivanje transplantata. Međutim,
U jednom britanskom radu koji se bavio, jer je mnogo naučnih radova napisano posle tog događaja, posle transplantacije koštane strži. Veoma mnogo je napisano. U jednom britanskom časopisu je napisano da se dogodilo odbacivanje, ali da je verovatno su oni preživeli zato što je neku ulogu ta koštana srž 2 meseca imala u njihovom organizmu, dok se njihova nije spontano oporavila. Odgovor je dakle da su oni bili ozračeni sa letalnom dozom, tada je i preformulisana subletalna doza posle njihovog ozračivanja u literaturi svetskoj, da su oni imali veću dozu zračenja, oni ne bi preživeli, zahvaljujući transplantaciji. Ali su imali srednje tešku dozu i njima je koštana srž pomogla u nekoliko, ali to zapravo nije bila uspela transplantacija koštane srži. Vidite, s medicinske strane to je zapravo paradoks. Dakle, rasvetliti sve to je takođe meni bilo značajno. Vidjeti gde to jeste nešto veliko, a gde to nešto i nije veliko. Međutim, ono što je meni bilo daleko zanimljivije jeste, zahvaljujući tom nekom zavetu ćutanja koji su imali ovi naši transplantirani atomisti. Dakle, oni su imali jedan dogovor da niko o tom ništa ne sme da priča, da niko o tom ništa ne sme da kaže. Zahvaljujući tome, ostala je nepoznanica, su ostali Francuzi. I sad je nastupio taj književni deo u meni, a to je ko su ti ljudi. Ko su one osobe koje su nekom poklonile koštane strže da ga uopšte nisu znali. Dakle, sad zamislite 58. godinu, zamislite hladni rat, gvozdenu zavesu i sad dolazi neko odande i sad se pojavljuje 4 ili 5 osoba koje nemaju nikakve motive, sem humanosti, sem ljudskosti, da nekom pokloni koštanu strž. I naravno, ja sam to pokušao u romanu da dramatizujem do književnih mojih maksimuma, a to je da kada su oni došli i kada je trebalo da je koštanu strž, onda su im lekari rekli da oni možda neće preživeti vađenje koštane strži i oni su svejedno dali koštanu strž. Pri tome su to bili ljudi... To jeste jedna strašno dramatična stvar. To je dramatična stvar. U romanu. Tako je. I onda sam pokušao zapravo da kroz književnost dam profile tih osoba, puno više u slučaju Vinče nego u rascepima, i da pokušam sam sebi da kažem kakve je to karakterne osobine neko mora da ima. Pri tome to su ljudi koji su bili profesionalno, da kažem, nezanimljivi kada je reč o, dakle, obični ljudi, dakle, domaćica, automehaničar, mornar i tako dalje. Ne nikakvi profesor univerziteta sa nekom vrhunskom, ne znam, moralnom svešću i tako dalje. I ono što mi se čini da je veoma važna stvar jeste, pokazalo se da život nije dovoljno moguće opisati i shvatiti bez književnosti. Kako vi možete da znate šta se zapravo dogodilo u glavama tih ljudi bez književnosti? To jeste, dakle, književna mašta, to su likovi koji imaju svoje imena, prezimena, ali sve drugo, sem zanimanja, ja nisam znao o njima, jer nekakve podatke nemam, ja sam morao da izmislim njihove živote, ali sam ih izmislio po modelu za koji ja smatram da je model života. I onda, zahvaljujući književnosti, vi vidite šta su oni osjećali, vi vidite kakvi su bili, kakvi su mogli da budu, kako su se osjećali kada je jedan od njih umro od atomista, i tako dalje. Tu se pokazuje da svet nije moguće učiti i videti samo kroz istoriju, kroz teoriju, kroz filozofiju, nego da vam treba književnost, da biste zapravo shvatili kakav je čovek i kakav je život. Postoji ideja da se ova priča pretoči u film, u TV seriju. Da, gospodin Dragan Bjelogrlić je bio jako zainteresovan za to, još uvek je jako zainteresovan i moram da kažem da sada je napravljeno negde oko 5, ja sam čitao poslednji 5. scenarij za taj film pre 2 meseca. Čini mi se da je on najbliži nekom našem zajedničkom pogledu na taj budući film. On je zamišljen kao produkcija, francusko-srpska kao produkcija, kako bi trebalo da bude. I mislim da u ovom trenutku gospodin Bjelogrlić radi upravo na nalaženju producenta s francuske strane i da se taj projekat konačno finalizuje, ali kao što svi znamo, on je jedan zaposlen čovek koji radi puno projekata, puno stvari i nikako da stigne da se bavi i ovom temom. U izradi tog scenarija, glavni scenarista je Vuk Ršumović, jedan talentovan mlad čovek, koji je, glavni zapravo problem je bio ujediniti ideju pisca koji smatra da je fokus na francuskim građanima i na humanosti francuskih građana
I s druge strane, filmske ljude iz filmskog sveta, Bjelogrlića i Ršumovića, koji traže u toj priči nešto što je adaptabilno za veliki ekran. Dakle, neku vrstu trilera, neku vrstu napetosti koja će držati pažnju 2 sata, koncentrisanu pažnju. I, dakle, oni su tu pronašli ideju da li se u Vinči gradila atomska bomba ili nije, kao zanimljivom, pa prosto tu ima neka policijska, Rankovićevska, DB-ovska ideja, koja je jako privlačna za ovaj naš milje. Da. Kako se ne shvatila Ranković Kapičić, jel? Da, tako je. To su bile, dakle, neke ideje o tome da li će se praviti bomba ili ne. Ali ja sam to samo ovlaš pomenuo u romanu, mene to u romanu nije zanimalo zapravo. Pavle Savić, koji je osnivač tog instituta, je bio, to se zna, bio oštro protiv ideje da se pravi atomska bomba. Država je želela da napravi atomsku bombu. Da li je sad, u kom trenutku se tu nešto prelomilo? Da li je, na primjer, ideja nesvrstanih nešto prelomila, pa se ne može da budete nesvrstani da gradite atomsku bombu u svojoj kući? Da li je Tito, koji je tada to sve donosi odluke, prelomio i promenio? Ja to ne znam, mene to zaista nije zanimalo. Moj fokus je bila humanost Francuza. Ja mislim da mi nismo dovoljno prosto ni kao država, ni kao narod, nismo dovoljno osvetlili taj moment i zahvalili se svim tim ljudima u jednom ljudskom smislu. I film će sigurno pomoći da, pošto će ga konzumirati puno veći broj ljudi nego što čita knjige, će u tom smislu pomoći da prosto se prikaže, eto, da kažemo hvala vam što ste to u jednom trenutku radili. Ja znam da vi dugo pišete i da ne pričate dok pišete. Međutim, kad kažem dugo pišete, dugo se bavite onim što trenutno radite, tako je. Ali koliko je moguće reći odgovoriti na pitanje šta trenutno radite? Kad je reč o literaturi. Da. Pa radim novi roman, radim na projektu novog romana već dugo. Mislim da me malo i COVID još dodatno usporava. Ja sam zaista od onih pisaca koji vole da sporo pišu i koji vole da svaki dan borave, ali ne više od stranicu, 2, 3. Ja puno ne napredujem svaki dan u pisanju neposrednom, ali sa svaki dan u tekstu. To je vrlo često govorio u tom smislu Umberto Eco. Te njegove eseje dobro znamo, da prosto pisac sam sa sobom uživa u tom stvaranju svih tih likova, događaja ovoga. I onda u trenutku kad se roman publikuje, vama zapravo nestaje vaše vlasništvo nad svim tim. To postoje, gotovo je, više nema toga. I zato više nikada ne čitam. Ja onda više nikad ne čitam drugi put, više to nije moje. Međutim, COVID je još dodatno učinio tu neku vrstu usporavanja. Imam utisak da prosto sam i sam izgubio jednu vrstu energije i volje koju sam imao i predstav. Paradoksalno ste ima puno više vremena i kad god imate puno više vremena, vi puno manje radite, naravno. To je prokletstvo viška vremena. Ima odlična knjiga Ridigera za Franskog o vremenu. I skoro sam je pročitao, možda ni godinu dana nemam. To je filozof nemački poznati koji je u toj analizi humane percepcije vremena, različitih humanih percepcija vremena, posvetio jedan segment značajan dosadi. A to je što sam i ranije pročitao i ovdje je našlo potvrdu. A to je da zapravo ljudi koji stalno nešto rade ne mogu da podnesu dosadu. Da se radi o jednoj vrsti mane, mentalne mane, jer je dosada nešto što bi trebalo da bude potpuno prirodna stvar. Dakle, prirodno bi trebalo da čovjek zadovoljava neke svoje osnovne potrebe, ali u onom trenutku kada su one zadovoljene, primarne potrebe, da ništa ne radi. Far niente. I Rousseau je to imao u svojoj filozofiji. Dakle, vrhunac uživanja, vrhunac naturalnog čovjeka jeste umeti ništa ne raditi. Međutim, ja to nikad nisam umeo. I čini mi se da je to bio glavni razlog i to je jedan od glavnih razloga zašto sam stalno iznalazio i stalno iznalazim razloga da nešto radim. I kad se ujutro probudim, razmišljam šta ću raditi posle podne i sutra šta ću raditi preko sutra i to je stalno, dakle, rad. A to je zapravo mana, to je zapravo nepodnošenje dosade. Dobro, ja ću sad vama da potvrdim da ste u toj mani isti kao i Camus, pošto sam nedavno čitala intervju Camusove ćerke. On ima 75 godina, živi u mestu u Francuskoj gdje je sahranjen njen otac. Vrlo lepa priča o njenom ocu, nikakva idolatrija, dakle jedna fina ljudska priča.
ćerke, ona je anonimna osoba, dakle nije na javnoj sceni, jedva da je taj intervju dala, čini mi se Špancima. I ona kaže kako je imala 12-13 godina kad je svom ocu kazala da je jako dosadno. Onda je kad mi rekao, to si sad kazala i nikad više u životu da sam te čuo, samo idiotima je dosadno. I ona kaže da od tada nikad više u životu nije izgovorila da je dosadno. Za Franski zapravo, izvinjam se samo što dodam, za Franski u toj svojoj knjizi objašnjava da zašto se mi toliko plašimo dosade, jeste to što kad ništa ne radimo, zapravo vreme puno brže prolazi. Da zapravo to što mi želimo i što stalno tražimo neki rad, mi zapravo želimo da zadržimo vreme. Mi zato radimo. Jer kad radimo, ispunjavamo sadržajima i događajima vreme, nemamo utisak brzog. Ono naravno prolazi jednako, nezavisno od nas, ali naša percepcija prolaska vremena je puno manja, trauma od prolaska vremena je kad nešto radimo. I to je razlog zašto stalno nešto radimo.